Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kadimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kayang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gi-emphasize ni Kristo nining bahina sa Ebanghelyo, kay taas-taas man ni ang John chapter 6, dinhi gipaila ni Jesus unsaon nato nga dili na ta mamatay. Zaman hadlok pa mo mamatay, lingi ay mong tupad na hadlok pa ka mamatay. Taas ni nga chapter, basaha o niya ninyo, Gospel ni Juan kapitulo 6. Ni adinhi niya gisaysay nga naagid ay paagi nga dili ta mamatay. Nya kani karon nga portion iya jong gi-emphasize og maayo nga mukaon gid ta sa iyang unod og moinom sa iyang dugo. Wa siya maghimo-himo og daghang pasumbingay. Ang iya gyud klaro kayo, ang akong unod, ang akong dugo. Nya karon sa atong simbahan, ang emphasis ani ang pagkaon sa unod sa Ginoo maoning pagkalawat sa santos nga misa. Niya dinhi ang duha ka klase nga mukaon tas Ginoo, ang pagkaon nga naa sa iyang pulong, kay iyang pulong espiritu man og kinabuhi, niya ang pagkaon niya sa iya gyung unod og sa iyang dugo. No na ang duha ka bahin sa misa, ang liturhiya sa pulong gikan sa entrance hymn hangtod karong inig offertory, niya ang gikan na sa sana pagampo sa pagampo sa katawhan, ang liturhiya sa pulong gikan sa entrance hangtod sa pagampo sa katawhan. So iya tang busgon sa iyang pulong, apil na ning humili nya. Ang sunod din ana gikan sa offertory, kanang sturoy og sibot kanang mo-offerta hangtod na gid na
inig humag pangalawat, ig final blessing, mao na siya ang liturhiya sa Eucharistia, ang pagkauna sa Ginoo. Naigdaghan nato, maminaw lang sa pulong sa Ginoo pero dili mo kalawat. No. Nya, mura lagwa. Duha man ni siya kabuok. Bisan kanang mukaon ta, kanang mukaon ba? Unsa may unang buhaton, inigsod nimo sa karinderya or sa fast food. Unsa may una? Pulong, tagpila ni, lami ni. Oh, lami na. Unsa may sagol ani? Wa ni pasayan, allergic ra ba kog pasayan. Magdiskas-diskas usa mo. Ayay, kalamis, dugo-dugo. Ala, ang akong tuhod. Ang akong arthritis. Magdiskas usa, pulong usa na. Nya ikasabot na, order ko ani, pulong yapon na. Inig-abot na, ni order na ka, unsa may sunod? Kaon. Ang magmagsige kag order niya, human ilabay nimo. Diri na, nya ikaabot na, labay sa basurahan. Unsa may itawag sa tindira nimo? Buang man tingin ning tawhana. Ni palit og pagkaon, nya gilabay sa basurahan. Maura sa na kamo. Musimba, nya inigabot na sa panahos pangalawat. Walang. Ana. Kuan man gud pader, wa man gud may kumpisal. Nganong wa man sad mo mangumpisal? Ngano man? Kay wa sad kay plano nga mo kalawat. Na ang uban, way planong mukaon, adili manghunaw. Pero may plano kang mukaon, nya magkinamot ang manghunaw. Nya ikaduha, naay sala nga mortal, kay nagpuyo-puyo, nagkabit-kabit. No? Nya sa may buhaton, kuno nga ang sala, og nagpuyo-puyo, magpakasal. Mahal kay kasal pa dire. Na, sigihan na tamog ingon dinhi sa atong parokya, piso ngadto sa 1 million ang inyong love offering. Wa day mo'y piso day. Sige, lingay mo tupad na kay piso. Kinsa gurong tawhana way piso, nya og mao na piso ngadto sa 1 million ang bayad sa pagpakasal. Nganong di man ka magpakasal? Wa manggoy hikay pader. Ayaw na paghikay. Hikay-hikay pikadiha nga impiernohono na ka. Makakuan pa ka, makapangandoy pakaghikay nga padung nakangadto sa impierno kay wa na kay kinabuhi. Kay matod pa ni Hesus, kung dili mo mukaon sa akong unod o sa akong dugo, mga matay gyud mo. Kadtong inyong katigulangan dito ni kaon atong mana, nangamatay gyapon sila. Pero ako mo inyong kanon, din agid mo mamatay. O nya, padong nakas kamatayon, maghuna-huna pakaghikay. No? Ano di man mumuto. Biyai dayon na. Og nagpuyo-puyo, biyai dayon ng puyo-puyo, pangumpisal dayon. Ikaw niya pa din magbuwag mi. Pagbuwag mo puyo, pero ay mo pagbuwag sa inyong paghigugmaay. Kung nagsige mong kinabitay, pagbuwag yun mo sa inyong paghigugmaay, pero ayaw mo pagbuwag sa inyong paghigalaay. Pero paghigugmaay, isip mo rag banag asawa, buwag yun mo ana, kay kabit man. Saman, kamo sang mga laki nga mo kabit og babae, gusto ninyo kanang dalaga, dadon ninyo sa impierno, wasa ninyo ibatasan. Nya kamo sang mga dalaga, kabiton sad mo sa lalaking minyo, unsa man mukuyog mo niya sa impierno og muambak na siya pangpang aron magpakamatay, mukuyog ka. Unsa ka diha? Kinsa dinhi ang mukuyog nako, maghikog ko ta sa kamot. Na, ingka usuluha diha pa diri o gusto ka maghikog, bahala ka diha. Unya, inig-ingon sa laking minyo, I miss you to.
I cannot live without you. Ay, mukilig sang animal. Mukilig pa ka ana nga padong na nasa impyerno. Di ba? Ang kuyaw ang pare mo itiksan, I miss you, Father. Mayingon sa pare, ala, kanindot. Nya padong na des impyerno. Nya ang nitiks pag yun, madre pag yun. Ala, mangambak tas impyerno ter. Ana ta, dili oy. Muna, ang atong gugma sa pagkaon sa lawas o dugo ni Kristo, kinahanglan ato gyung pangandaman. Muna, diri sa unang pagbasa, si San Pablo nagsigig lutos sa mga Kristiyanos. Di siya mukaon sa unod o dugo ni Kristo, pero si Kristo naningkamot yun nga si San Pablo nga misalikway sa iyang lawas o dugo, nahimog yung usa ka ligon nga tigsangyaw o nagkonverter sa daghan kay mga tao nga dili na mga Hudiyo, apil na tang mga pagano. Pagano may tawag nato kay di man ta kadugo sa mga Hudiyo. Iyang gisangyawan nga si Jesus mao gyud ang tinuod nga pagkaon, pero diin man gasugod didto sa mga tao nga nagkaon og Ginoo. Sila si Ananias o katong iyang mga kauban didto sa Damasco. Kadto man ta sila maoy patyonon ni Saulo, padong man to siya sa Damasco para iyang prisuhon o panakpod o mo reklamo patyon. Pero mao na hinuoy nahimo niyang barkada. Unsa may gigamit ni Ananias o sa iyang mga kauban ngadto ni Saulo? Gugma. Nahadlok unta to sila, Ginoo, kay bawo mamingilngig kining tawhana, mao man itumong niya pag-anhi dinhi aron pamatyon mi panakpon nya imo na nung kung ingnon adtuon ako Saulo. Pero kay nahigugma man, wa mahadlok nga nakikita sa iyang kaaway. Muna ingos Kristo, higugmaa ang imong kaaway. So, mula kina magsugod tag pulong usas gugma, buhat sa gugma nya humanana magdunga na tag kaon. Kanabitang mag friend sa internet or mag friend dinhi sa actual unsa man giuna nang buhaton, ila-ila kinsa day nga nimo, si Siano, ikaw si Siana, taga-asa man ka, ay taga San Vicente god, ay manday ka sa nakuan nara sa ko, uy silingan ra day tadiha ya, oo, ila-ila usa ila-ila nya kay nagka-friend man, unsa may sunod ngaon ta mo gid na isunod, di ba? Og dili man anang higayuna iniglakaw na, o sige, nice meeting you, unsa imong cellphone number, cellphone na yan, or imong FB page or FB account, ana hatag na, text dayon pulos na pulong, ana yang sunod ana gyud kita ta adto SM ngaon ta, ana kaon gina tanawa og magsikag sugod og kaon, unsa may resulta ma-develop dayon mong duha. Ang sunod kamunay magkinananay. Lagi awa day mo magkinananay ron kamunay din eh, oh Jesus kusugay mo mukaon bisag was oras kaon gyud ngano man na-develop naman tungod atong kaon, pero nagsugod to sa pulong nya unsa mang mga pulonga, I love you, I miss you, I want to be with you always, mo na inana. Pero likay ang sala, ang pag-express sa gugma, kanang gugma nga muhatod nato sa pagkaon sa Ginoo dinhi sa santos nga Eucharistia. Dili nang gugma nga mo bawal na Hinoo nato
nga mukaon sa Ginoo. Daghan kayong aktibo sa simbahan, apil og Legion of Mary, choir, kaning COM, lektor, salmista, nga karon nagpuyo-puyo. Sa una magsigi sila kaog Ginoo, inig-serve sa simbahan. Karon di na mo kaog Ginoo. Nganon di na man ka mo kaog Ginoo, ingon din puyo-puyo manggod mi, live-in manggod. Naunsa magpuasa lang yung ka Ginoo aron mo adtog impierno. Kawagod nimoy kwenta, kabugo gud nimo. Ang ipuasa kanang sala aron makakaon ka Ginoo, din amanon mo kaog Ginoo para ipadayon ang sala kadakong binuang anas imong kinabuhi. Kamo kuno be. Unsa may inyong buhaton? Ang pagdagmal sa imong kaugalingon o ang pag-amping sa imong kaugalingon? Kung papilion mo ba, kanang mamatay ka o kining mabuhi ka, asa man imo ana? Kusga? Onya, ang pagpuyo-puyo, ang pagkabit-kabit, makapatay man. Ang pagbiyaan na makabuhi man. Nganong ka na may imong palabihon, nya biyaan ano nimo ang makabuhi. Bugo ka. Kuha man good father, di man gud ko mabuhi ugwa siya. Pinaslang-slang pa ugwa siya. Hilas biya nimo siya pa kadiha. Siya ko'y ginailabas nimo yun. Ano siya? Nya buhat sa gugma. Karon magpista ta. Ugba ang atong mga misa para makakaon kita Ginoo. Ugma natay misa sa alas 6, nya sugda na sa Biblical Rosary sa alas 4:45 kadlawon. Nya inika kuan inika alas 6 misa, ika alas 8 misa, ika alas 10 high mass kung celebrated mass, misa gihapon, ika alas 2 misa gihapon, ika alas 4 misa na sad, ika alas 6 misa na sad. Hibaw jud kong daghang tao ugma, pero ang gisigig lantaw asang kaon. Asa ka? Nus ama na mahumang misa kay man-distribute man kuno nagpagkaon. Kana may gipangita. Mga igmat kay igmata magsig asa kaon, asa ka? Adto ta sila kuan na. Di gyud mo ingon unsa orasang misa? Unsang orasang misa? Ang atong tang tabian unsang orasa ang misa? Kay kanang pagkaon nga niya dinis misa matud pa ni Kristo maunay makahatag og kinabuhi. Pero kadtong gipakaon dito sa humas misa, mga matay ra gyapon ta adto. Mo na kun mukaon ta ato temporary life, pero dinhi eternal life. Unahon gyud ang misa basta mamista. Uy, igo ramang mudagkot. Mudagkot rami. Manimba mo, ay na, dugay kayo ng pare, musik misa. Dagkot lang ta, kaya importante nga, mudagkot ta. Wa man gibutang diring Kristo nga mudagkot. Nadi wa. Kanang imong pagdagkot, maunay pagsignal nga nituo ko nga kining santo buhi. Niya musunod ko niya, mo ni pasigaon ako akong pagtuo. Ano ba tanang muduslit kag kandila kay pasigaon ako akong pagtuo, musunod ko sa patron nga si San Vicente Ferrer. Uy, ang gitumong na hinuon, mudagko ta, ngadto ta, managko ta. Kana ra gyud akong madunggan. Ambot ka karon mao ba ka gyapon? Ngadto tag simbahan kay managkot pista biya ron. Di gyud mo ngadto tag simbahan kay manimba ta. Pista ra baron. Dagkot ra gyud. Nang ato sa mga dila diha, na amang katingali nabuhi pa ba na sila ron diha. Ang ilasat sige ra sag baligyag kandila. Di gyud kaingon nga panimba mo ter.
Ang ila, damagan lang kahapit. Kandila, kandila, kandila. Ambot, manimba basag ka ng mga dila. Ang isulti ra sa Ginoo nato, moingon sa pader na ipakbil. Na ipaniod to. Gaitag bugas pader. Di gyud moingon, pader, musimba mi. Pader, mga lawat mi. Bahalagwa mi halin, mga lawat mi. Ana, total kining halin, mamatay ra man gyapon tag natay halin. Pero makasimba ta, mukaon tag Ginoo, buhi kita kanunay. Ana, so muna ha, ugma. Karong hapon, karong gabi, naatay foot procession. Magprosesyon ta. Ana, unsa man na siya? Aron pagpakita nga kita nagpanaw isip simbahan. Unsa may sustainer sa panaw? Pagkaon. Aron di ta maluya. Unsa mang pagkauna? Kinigyong Eucharistia. Nya gikan ani kanang mga kusog mo simba, kanang kusog mo kaog Ginoo, mao sa na sila'y mga manggihatagon. Oh. Kanang kusog kayong managkot, nya di mo simba, di sa namang hatag. Ambot pila nila ang mupalit og slat. Ang kasagaran yung mupalit og slat, kinig yung manimba. Kana bang interesado mo kaog Ginoo? Mao bitaw nga hinay ang atong pagpalit og slat kay naa may daghang mo follow nato kuan na gani na 100 pila na 146 naman tingali 1,000 ang atong subscriber. Maminaw na sila nya mo view nato sa kada misa mo average ginag mga 30 to 40,000 sa YouTube lang na siya. Facebook o pay klaro pila ka buok daghan gyapon maabot na nag 1 million. Pero pila ra may mo palit og slot jutay ra ngano man kay pila ra man say porsyento ni ana ang interesadong mukaon sa Ginoo. Kay kung magsige tag kaog Ginoo mahimo sadtang liwat sa Ginoo. Kinsa man ing Ginoo, kinsa man ni si San Vicente Ferrer, manggihatagon. Ana mo kita mga kauban nagbalik-balik na lagpalit og slot. Mo na nga atong halin as of yesterday sa atong SBF DAG niabot na og 16,422 slots ang atong halin. Oh, pakpak. Kung kani dali ra magita ni mudaghan basta ang tanan mukaon lang jud Ginoo. Kay ang mukaon Ginoo mahimo mang manggihatagon. Nya sa ato sang parapista ugma na ra baning deadline ani ambot lag mahurot ba ni ang atong halin ni abot na sa GPHJ ni abot nag 31,833 ka slots. So pakpakyapon napay 13,167 slots sa inyong paminaw mahurot ni Kotob ugma bantay mo ha. Appeal mo sa 10 slot challenge. Ang ni-appeal na sa atong 10 slot challenge niabot nag 207. Pakpak yapon. Ako lang ning gisgutan dili ang pag-ingon unsa diha ang pagpruiba lang nga kining kusog mukaog Ginoo manggihatagon ug ang manggihatagon naghatag og kinabuhi dinhi sa yuta ug didto sa langit. So congratulations ninyong tanan nga nikaog Ginoo nya kamong dili pa mo kaog Ginoo pangao na mo ug naay babag kuhaa ang babag dili kay ipadayon ang babag nga mao ang sala nya di na hinuon mukaon og Ginoo maningkamot kitang mukaon mao bitad ang uban dinhi magsigig lakaw-lakaw mangayo para gyud kaon magpakauaw para sa kaon. Mao na ato sa nang gamiton nga prinsipyo magpakauaw ta mubiya ta ng sala aron makakaontag Ginoo manindog ta katong mga og Ginoo.